Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ujaphila-ke. Mina-ke ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mangabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungilahase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khonza ukwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloke ngiyifaka-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingaphuthi-ke ley'ndaba-ke ongakwenza njengamanje ukuthi-ke ungabucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke we-MK-ke eveza-ke umbiko omusha-ke laphana-ke waveza-ke netulo-ke le-DA-ke laphana-ke kodwa-ke angifuni-ke mina-ke ukuthi-ke okuningi-ke wakuzwa ngami phela into nje ngizodedela-ke ividiyo yakhe-ke lo mlisa-ke uzwele wena ukuthi-ke uthini-ke. Mina-ke ngicela kula phansi masizuleke le video le ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini elibovu usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhipha nesenti-ke elimnyama-ke eli-ke khonza ukwazi phela ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engiloke ngiyifaka-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphuthi lezi ndaba ongakwenza nje amawethu ngabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Nendaba ngize nendaba allegedly nganza kwethu cha ngithi ake ngidlulise lokhu ukuthi ubaba uHlophe umbiko ovelayo ukuthi njengoba ehlaliswe phansi uhlalisela ukuthi vele babemkhiphile eWestern Cape ngoba wayesiphazamiso efuna ukufosta indaba ye-transformation so ngalokho bamkhipha-ke noma bengabeka yiphi imbandela kodwa bamkhiphela lokho. So manje bazokhetha ijaji elizomreplace amongst other judges elizoba upresident wase-Western Cape. So ida-ke iyephethe Western Cape nalo Freedom Under Law bane-interest o-AfriForum bane-interest izwe labo lela i-Western Cape. Ubaba uJohn Hlophe akuyena wase-Western Cape akusilona izwe lakhe lela. So he can't be sitting there and deciding and even interviewing incompetent judges that will be actually representing the DA. So Babu John Hlophe might be wanting ukuthi kube a-competent judge le ezongena lapha, but the DA want a stooge that will listen to the DA, and instead of applying the law, that stooge must apply must use morality or ethics to make judgments, not the law. So as a result ke ubaba uJohn Hlophe kuthiwa kahlale phansi baze baqede ngalama interviews uzophinda kuye. So ngithi angikudlulise lokho ukuthi cha kuzokwenziwa ama interviews aqondene neDA, hence they are fighting. So ngiyacabanga ukuthi kuyazwakala ke lokho, but okumele siqonde ukuthi ubaba uJohn Hlophe icase yakhe leya yokuxoshwa kwakhe ise on not probably for ukuthi abuyele abe yijaji but for ubulungiswa. And then bese ukuthi okunye ke ilokhu ebengifisa ukudlulisa nganza kwethu ukuthi kwa MK ukusebenza kumile, abantu sisadinga ukuthi bangene eqenjini. Abafowethu abaqhubeke nje nokukhankasa bajoyinisa abantu, nami abantu ngiyabajoyinisa nganza kwethu khona la. Uyangena nje ku-inbox wami ngikunika ama-number and then it's up to you ukuthi ufuna senze kanjani. Ngikuthumela iform uzozenzela okanye uzongithumela imininingwane yakho ngikugcwalisele iform bese ngiyakutshela ukuthi ukhokha kanjani, ngoba kumele ukhiphe imali from u10 rand kuyaphezulu okumele uyifake, ebese ke ungithumela iproof mina ngikuthumelela imininingwane yakho. Emva kwalokho uzobe usuyilunga le-MK. So kuyothi mhla kwenzeka uma ngabe mhlambe ungekho eKZN la kunama office khona eMK lokwenziwa khona amakhadi eMK lula, kuyothi mhla kwenzeka kuziwa ngakini, mhlamba ake sithi useMpumalanga kuziwa ngakini for amakhadi, ebese ke nawe ukhipha 120 bakwenzela ikhadi lakho elithi wena
elinganabungozi. Sonke ke sesinawo ke thina amakhadi ngani zakwethu. Kwathi makuthiwa sithathe lento ayinabungozi, ngempela sayithatha lento. So nawe ke kuyokusiza lokho ukuthi uma ngabe ungakabi lona ilunga le-MK ngokuphelele, ungakagcwalisa amafomu, ungithinte lapha ku-inbox. Ngiyobe sengikunika inamba ngikwazi ukuthi ngikujoyinise ngokusemthethweni. Umsebenzi awumile nangu-2026 ususemnyango. Kumele ukuthi lento esiyenzile siphinde futhi nango-2026. Sibe nomasipala bathi nje MK ukuze bezosisiza ukuthi kube i-build up to 2029. Lapho-ke sobe sigxoba kwasani. Sigxoba i-GNU. Sobe sigxoba i-GNU, sobe singadlali nayo. 2029 phela thina sibophele ngane zawethu. Ngiyathemba nginimuza uGodolo Mayesha ukuthi khona into akeza nayo. Uzomusha kakhulu. Nami ngivumelana nayo. MK hayi. Kuqulela ngoqo loya. Lo ngakawuboni uyoza ubone. Sifikile akusekho ukuhlehlela emuva. Babethi stokvel babecabangani. Stokvel isifikile madoda.